tubifurije amahoro n'umugisha aho muri hose mwese mukurikiranye channel Mutsindo TV yabari hanze y'igihugu ndetse n'abari mu gihugu. Tunabashimira uburyo mukomeje kutugaragariza ko mudukunda. Uyu rero akaba ari umwanya w'amakuru agezweho kuri uyu wa gatandatu tariki ya 28 Nzeri 2024. Amakuru rero acereka cyane kuri iyi nkuru ivuga ko Israel yakajije umurego mu ntambara nyuma yo gusabwa gahenge. Minisitiri rero w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yabwiye igisirikare cy'iki gihugu gukomeza kurwana n'ingufu zose rero n'umutwe witwaje intwaro wa Hezbollah. Nubwo rero Amerika n'abandi bafatanyabikorwa basabye ko abahagarika imirwano. Minisitiri w'ubuzima wa Libani yavuze ko kuwa kane byibuze abantu 92 baguye mu bitero by'indege bya Israel, mu gihe rero abandi magana bamaze kwicwa kuva ibitero byafata indi ntera kuwa mbere. Hezbollah rero yemeje ko igitero cy'indege cyagabwe ku nyubako y'igorofa mu majyepfo ya Beirut cyahitanye rero umuyobozi w'ishami ry'indege zitagira abapilote Mohamed Salulu. Ubwo rero bw'intambara yeruye hagati ya Israel na Hezbollah muri hejuru, hanyuma rero yo kwiyongera gukabije ku bitero bya Israel muri Libani kuva kuwa mbere nk'uko inkuru dukesha BBC ibivuga. Kwiyongera rero kw'amakimbirane kwatumye itsinda ry'ibihugu 12 birimo Amerika, Ubwongereza n'ubumwe bw'Uburayi risaba rero agahenge k'ibyumweru bitatu hagati ya Israel na Hezbollah kuwa gatatu. Amakuru rero yacereka tuyakomereze kuri iyi nkuru yo muri Myanmar, imitwe yitwaje intwaro yanze ibiganiro n'abasirikare bari ku butegetsi. Imitwe rero yitwaje intwaro muri Myanmar yatangaje ko idateze kwemera ibyo agatsiko k'ingabo zahiritse ubutegetsi ziri kubasaba, birimo rero kwemera kuganira bagakemura ibibazo mu buryo bwa politiki. Ingabo rero ziyoboye igihugu zigenda zitsindwa urugamba ndetse intambara n'ubwicanyi bimaze imyaka irenga 3 muri iki gihugu bikomeje gufata intera. Ubutegetsi rero bwa Myanmar bwatangiye kwinginga imitwe itandukanye kujya ku meza y'ibiganiro nyuma y'uko intambara ikaze, kuko ngo butagishoboye kurwana n'iyi mitwe igaba ibitero mu bice byose by'igihugu. Rero Ubushinwa bwari bwatangije umushinga wo gusaba impande zirwana guhagarika intambara, ariko rero bikarangira ikomwe mu nkokora. Ubutegetsi rero bwasabye imitwe yitwaje intwaro ishingiye ku moko n'indi mitwe yitwaje intwaro yose kuzitabira amatora ateganyijwe mu mwaka utaha. Guverinoma rero y'ubumwe iri mu buhungiro yatangaje ko iby'agatsiko kari ku butegetsi katangaje bitagomba guhabwa agaciro kuko kadafite ububasha bwo gutegura amatora. Ubutegetsi rero bwa Myanmar bwambuwe ibice birenze 1/2 cy'igihugu cyose. Muri Kamena rero 2024 imitwe 3 yo mu moko atandukanye yishyize hamwe igaba ibitero ifata ibice birimo umuhanda munini ugana mu ntara ya Yunnan. Imirwano rero yubuye muri leta ya Shama yakomye mu nkokora imigambi y'Ubushinwa yo guhuza ibice byabwo n'amajyepfo y'uburengerazuba n'inyanja y'Abahinde binyuze muri Myanmar. Yes, inshuti rero zacu zakadasohoka, reka amakuru yacu tuyakomereze i Goma, aho umunyamakuru yarashwe n'abantu batazwi. Umunyamakuru rero witwa Edimo Bahate akaba umuhuza bikorwa wa Radio Maria i Goma yishwe rero arashwe n'abantu batazwi. Byabaye rero ku mugoroba kuri uyu wa gatanu tariki ya 27 Nzeri 2024, abantu rero batazi bitwaje intwaro barashe uriya munyamakuru ari ku muhanda witiriwe Rusuri mu gace rero Kandosho. Edimo rero Bahati yarashwe amasasu mu gatuza atashyiwe, abamurashe rero bafata inzira baragenda. Ihuriro ry'abanyamakuru bo muri Kongo Kinshasa UNPC ishami rikorera mu Kivu ya ruguru ryamaheganye rero ubwicanyi bwakorewe uriya munyamakuru. Byasabye ubuyobozi rero kurinda abanyamakuru n'abatuye umujyi wa Goma muri rusange. Uyu muryango rero ukaba utabariza undi munyamakuru witwa Philippe Birego umaze iminsi aterwa ubwoba. Uyu mujyi rero wa Goma ukomeje kurangwamo umutekano muke uterwa n'abantu bitwaje intwaro barimo ingabo za Kongo FARDC ndetse n'urubyiruko rwa Wazalendo bakora ibikorwa by'ubujura.
Amakuru rero yacu reka tuyakomereze muri Rulindo aho umugeni ari mu gahinda nyuma yo gutegereza umusore agaheba. Mu karere ka Rulindo mu murenge wa Kisaro mu mudugudu wa Gitete haravugwa inkuru rero y'umukobwa wategereje umusore wari kuza gusaba no gukwa agaheba. Ubukwe rero bwapfuye kwa kabiri tariki ya 24 Nzeri 2024 nibwo rero iwabo w'umukobwa imyiteguro yari yose bategereje umusore ko aza gusaba akanakwa uyu mukobwa witwa Uwayezu Angelique. Kuko rero byari biteganyijwe ko basaba bakanakwa nyuma bagakorera umurenge mu karere ka Kamonyi. Umukobwa rero mu marira menshi avuga ko yakundanye n'umuhungu akamuzana mu rugo rero kumwereka umuryango nyuma bagapanga ubukwe rero bagategura ibintu byose mu rugo barangije rero bategereza umuhungu baramubura. Ku munsi rero nyirizina umukobwa yakomeje guhamagara umuhungu amubwira ko kuza bitagishobotse ngo ko imodoka yabapfiriyeho bageze mu karere ka Kamonyi ngo dore ko uyu musore ari uwa Nyaruguru. Ku ruhande rero rw'ababyeyi b'uyu mukobwa bavuga ko ubukwe kuba butarabaye bwabasigiye igihombo gikabije ngo kuko bateguye ibishoboka byose bitegura ubukwe birimo gukodesha amahema, ibinyobwa, gukodesha imodoka ndetse n'ibindi. Abaturanyi rero uyu muryango batangaje ko ibintu bitagakwiye kurangirira ahangaha ngo ko umusore agomba kubibazwa n'ibirangirire aho. Manirakiza rero Zakari bivugwa ko ari we musore wagombaga kuba umukwe, ibi byose rero arabihakana avuga ko umukobwa nawe azi ndetse ko asanzwe ari n'umugabo wubatse ufite umugore n'abana babiri. Amakuru rero avugwa nuko uyu musore ngo asanzwe ari animateri muri AS Rugobyi ngo mu karere ka Nyaruguru, akaba yaramenyanye n'uyu mukobwa aho biganaga muri kaminuza ya UTAB iherereye rero mu karere ka Gicumbi. Anshuti rero zacu zakadasohoka dusubikiye amakuru yacu nagushishikariza kuza gukurikira andi y'ubutaha. Mwari kumwe nanjye Dani Dash, naho ubutaha, ciao ciao.